L-opera Valeriana The Titans Rock hija opera li bdiet tiġi miktuba mill-mikbi kompożitur Awċi Joseph Vella. Biċċa xogħol li ma laħaqx temm għal fatt li ġie nieqes proprju meta kien wasal f'nofsa. Opera li ser tkun qiegħda tintwera u tindaq għall-ewwel darba ġewwa Teatru Astra u li ġiet kompluta mill-maestro Christopher Muscat, ex-student ta' Vella nnifsu. Kellha tkun l-ikbar xogħol tiegħu, kien ilu ħafna biex jagħmilha din l-opera, però sfortunatament spiċċa nofsa biss verżjoni ridotta. L-ewwel żewġ atti huma ta' Maestro Vella u l-aħħar żewġ atti huma xogħol tiegħi, ex-professur tal-kompożizzjoni tiegħi. X'inkont qed nagħmel partikolarment l-orkestrazzjoni, awtomatikament bdew jiġuni lura l-memorji tal-lezzjonijiet. Li tagħmel xekk għamel hekk u b'dak il-karattru tiegħu, ġifieri jiena kien ukoll hija xi ħaġa emozjonali wkoll għalija li stajt inkompli dan ix-xogħol. Valeriana tirrakkonta l-istorja ta' Rosario Sajjed Malti li wara li żewweġ tfajla tal-lokali spiċċa mitluq fil-gżira ċkejkna Taljana ta' Valeriana matul it-tieni gwerra dinjija. Gżira li tkun taħt idejn il-mexxej faxxista bl-isem ta' Cirillo. It's a brand new piece. It's in English and it's set in 1943 on a sort of fictitious Italian island called Valeriana. So this is right in the middle of, just right in the heart of World War II. This is underneath Mussolini's reign. It's also historically very interesting because it is a period obviously which resonates very strongly with the Maltese. That particular period, the 1940s, 1943 was such a difficult time. The cast is fantastic. It's a mixture of local and foreign artists who are just exceptional and really taking it to new levels. L-opera li hija produzzjoni ta' Festivals Malta se tittella fl-4 ta' Mejju fit-Teatru Astra bil-parteċipazzjoni tal-Orkestra Nazzjonali taħt id-direzzjoni tal-Maestro Muscat.